kardeşlerim, kıymenin suda bulduğu korkunç değil, suyun kıymeler bulduğu korkunç. Müminin dünyada bulduğu ayrı değil, hasret değil, dünyanın müminin yüreğinde oturduğu ayanış. Bulgan Müslümanlar, ahiret için yaşayanlar, dünyanın boğazından olanlar, dünyanın da silketkenler, ama yüreklerinden ahirette saklananlar. Biz aytamiz, Abu Bakr, Osman, Ali, hem başkalar, kimlerdir Allah bitinde sahabeler bulgan. Allah bit başka sorttan diler. Yok cemaat, hatta özümüzün millette, özümüzün halkta da Müslüman boyları, dünyaya aldanmışı, dünyada tutup, bu dünyada küpme dünyada tübül ahiret sevdesi kılgan kardeşlerimiz bulgan cemaat, arabız tümende bir avuldan çıkan yigit 19. asırda avulu yana. Hazırlık gibi hemşiresi var bulmagan, ajarlı signalizasyonlar bulmagan adette jil ыңғайлы болса, bir yıllıktan ikінші fakirip avullar yangan. Ni'matullah Hacmi. Şol avulun yigiti avulunun yanıp bitkenini görgeç, kisesinden çıkarıp 175 yıl soldurады. Hem Buşqa avuldaşlarına bülek edip bire. Buşlay avuldaşlarına bülek edip bire. Bu cemaat, bu целый гжф, жилфон bu. Şunday kişiler şu kişinin kay vakit sesinde sadaka verilmek şesinde kalmayı tanımlı. Kay vakit bir değilsiz yürgen. Lakin şu kişi vakıta gelip gitkeş, Allah rızalığı için, cennette kuru için, nindi kişi, kişi bulgan, bütün kişi hayır tabi olur. Ama 75 yılda müterim verilen. Hem şunu Allah rızalığı için buraya gitken cemaat. Şolu birimiz Ozan'dan çıkan nesili, Ozan yerliğinden çıkıp, Ozan Gödergesinden, Arikorka işit Totar Pargalısında 12 yaştan yetim kalgan birimiz Ahmet Bay'ın 3 bir tuğan sevdaydı, tırışıp, hayırşılıktan şuğuna tügül, 100'den artık meşit medrese salıp kaldırganlar. 100'den artık. Biz bunda koy vakit meşitke 500 so'm dersek de, koy vakit meşit soğugan tügül, o'ylaymiz o'zimizni. Avul 3 birak 100'den artık meşit salıp kaldırgan. Qozondagina Reza Faxriddin ayta 20'den artık meşit saldı. Bir kişi kenar. Ko'pmi maktablarda o'qib turdi. Ko'pmi o'qituvchilar shol Ahmadboy o'lganga vasiyat yozar. Yoshlar o'qimiz. Agarda internetda poiskavga kirib, Zavishani Husayn deb kirsangiz, Ahmad Aliyevich Husayn unda yozilgan qarindoshlariga nasib vasiyat deb. O'lganga yozib qoldira hatto Mekkadagi ham Madinadagi xayr ishlarga da beramiz. 3000 so'mni da o vaqtda 3000 so'm jamladi. Zavodda ishlovchilar 1 yilga 10 so'm olganlar, tamom nazar. 1 yilga sarfladi. Uning 3000 so'mi bu yardım million akcha qo'yadi. O ko'z oldida keltirib qo'ymoqchi qadar. Ham shuning 3000 Makka Madina tirali jiygan xayr ishlarga qarab turadi. O'zi ko'rib qaytgan bo'ladi. Şuna göre başandır, Saud Arabistan'ın nefret dolarları bulmağında, anda dotar boyları fayışları başlatıp birbirini görürüz. Şuna göre cemaat bulganalar, lakin şuluk kişiler, şuluk Yımbay avulun tırgızman kişiler, hayvatlık tesinde bir din akşası bulmağı. Şuluk Ahmet Boy, o bir özünün parakodu bile yirmegen. Bugün hükümet hesabına koyucu jetekçiler, samolyotlar olalar, bok diye jetekçilerde, ama bir parafot alanlar kişilik olan, 100'den artık meşit sağlayan kişilik. Köpme yurtlar olan, köpme medreseler, üniversiteler tutan kişilik. Lakin bu общий parafottaydı. Ama en sonunda en dişovi klastaydı. O biznes klasta da bulmagan. Anda Türkmen klası olan parafotta, yıllar bulmagan değil. Şu an köprek parafottaydı. O en dişovi skameykadaydı bulmagan. Hem bir başında onun parafotta girip restoranda şarabı bulmagan. Çünkü onlar ömrümünde ahiret olgan. Onların kiselerinde olgan. Onlar dünyanı silketkenler. Lakin dünya onların silkete olmagan.
dünyada bulgan barысы да китә. Киім туза, йөргән атын искерә, әллә нинди затлы ризык ашалса да, ул беләбез канализациягә китә. Тормыш никадәр озын һәм ямьле булып тоелса да, ул сизелмәде, үтеп китә. Адәм кыямәт көнендә кулына нәрсә тотып, Раббысы каршына килә. Менә һәрберебезне бу сорау борчырга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең азиз кардәшләрем, җәннәт бакчаларына омтылыйк. Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяда нинди көч, нинди мөмкинчелек, нинди ниғмәт бирсә дә, ул яшьлек ниғмәтеме, сәламәтлек ниғмәтеме, ул мал-мөлкәтме, акыл, зикр, гыйлем, тәҗрибә, дәрәҗә, biz ул ниғмәтләрне Аллаһның мәңгелек ниғмәте, җәннәт ниғмәтен алуга кулланыйк. Әгәр дә нинди генә ниғмәт, нинди генә байлык, сый-хөрмәт булмасын, әгәр дә без аны Аллаһның ризалыгына, Аллаһның рәхмәтенә ирешү өчен кулланмасак, ул ниғмәт түгел, ул хәсрәт җәннәт. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтте: "Ман са'алаллаһул җәннәтә ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة". Кемдә кем Аллаһ Тәгаләдән 3 мәртәбә "Я Раббым, миңа җәннәт бирсәң иде" дип әйтсә, 3 мәртәбә "Я Раббым, миңа җәннәт бирсәң иде" дип әйтсә, шул вакытта җәннәт бакчасы таваклар ди. "Я Аллаһ, ул бәндәгә җәннәт бирсәң иде" дип әйтер ди. Кашан бәндә "Я Раббым, мине җәһәннәм газабыннан сакла" дип 3 мәртәбә әйтсә, шул вакыт җәһәннәм дәва кылыр ди. "Эй Раббым, ул бәндәңне җәһәннәмнән сакласаң иде" дип әйтер ди. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, җәннәткә омтылыйк. Аллаһ Тәгаләдән җәннәт сорыйк. Әгәр дә җәннәткә омтылсак, җәннәтне эзләсәк, җәннәтне сорасак, җәннәттә дуалар кылып безне көтеп торачак. "Я Раббым, менә ул бәндәңне тизрәк миңа, минем куеныма кертсәң иде, Раббым, минем янымда кылсаң иде" дип. Әгәр дә без җәһәннәмнән саклансак, җәһәннәмдә илдә торган сүзләрдән, гамәлләрдән ерак торсак, җәһәннәм дә Аллаһның әмре белән әйтер: "Я Раббым, бу кешене миңа китермә. Бу кеше миңа кирәкми, бу хәерле кеше. Раббым, аны миннән сакла" дип әйтер. Бу сахих хәдистә Раббым безгә җәннәт бакчаларын насыйп итсен, җәннәткә илтә торган сүзләр һәм гамәлләр бирсен, җәһәннәм газапларыннан сакласын, бу дөньяда җәһәннәмгә